masinyane. Uthi Romans 14 ngakho-ke sonke siyawunanza nako konke lesikwenza ngemathuba yes ngamathupha siyawunanza sonke mathupha bengibhaleke siswati bazalwane ngamunye kuNkulunkulu ngako konke lesikwendile uyamthanda Paul nge-2 Chronicles Corinthians umasekathi sitawane imivuzo futhi lesitawuthola ngale lesikwendile ngelanga ngiyasho ngithi uNkulunkulu unikete amandla ukuthi ngingakujabhisi wena khulelo wethu wami nje ngilona namhla bazalwane ukuthi uNkulunkulu akasisiphe singayilahli focus sathi ukuthi uyabuya masinyane ngesabili futhi bese siyafakaza ngento ngakho konke lesikwendile thathe lethuba bazalwane namhla kubingelela wonke umuntu okhona semukele labo bonke labakhona futhi namhla ekuseni labacala ukufika kuba nathi semukelekile namhla sonke futhi egameni lika Jesu sidawukhona futhi masiphuma ngalo mnyango lona selapha ngenhla ikhona indlu tekuphumula letikhona bomake bangalana bobabe bangalana sawule sibone nje masikhuphuka ngabe kunenkinga sinabo ukusha eminyango batasivetela kuyala lengehla nalo noma ngaliphi isito lesithathiwe bakhona bokasha bethu labakhona namuhla kunetindzaba nje letisihlangane kulamalanga letela ukuthi sicacane ngalo hlobo COVID-19 bazalwane solo kusikhona solo kuyikhona bathi uNkulunkulu uyasinikeza amandla kutotonke leto tindzawo leto namhlanje awusho ukuthi sitawuchubeka nje bazalwane sitikeze tandla running water clean running water sichubeke senenjalo sifake ama-masketho siwafake ngendlela lekumele ukuthi siwafake ngayo sichubeke futhi si-distance we are wise in Christ sitawuchubeka senenjalo bazalwane namhle ekuseni ngidaba sengiyacela ukuthi bahlabelisi labakhona bamane basinikete nje liculo lelikhona bese sesiyabuya sitonikela kweshumi kwesihle kweNkulunkulu basasiniketa ichorus bazalwane sitawona like
sinofuna ngayo. Siyakunikela Nkosi sonke khona nyalo isaqhubeka inkonzo. Qhubeka Nkosi ukusebenza impilweni yethu. Siyadivela Nkosi indlala yokufuna wena. Siyadivela indlala yokufuna ukukhonza ngemandla. Sithi Nkosi yenda umsebenzi nyalo impilweni yethu. Qhubeka Nkosi benemphana nakho asemile. Ibakanye nayo uNkulunkulu egameni Nkosi yethu Jesu. Siyayinikela Nkosi inkonzo yonke ekandleni lakho. Sithi Nkosi ibambe njengoNkulunkulu. Wende inthando yakho nyalo kuze kube phakade. Amen. Siyabonga kakhulu ngakithi. Kumbe bazalwane ngoba nedikimentelo nje letimbili lemungatendlulisa singakalungeli kulalela livi kaNkulunkulu lesitelelo nanamuhla. Icala ngaba kumbe simemetelo se-Women's Ministry. Kuthi kulo mgcibelo lotako ikhona ilesson ye-Women's Ministry bazalwane ngemgcibelo nga-2 ekuseni. Nga-2 emini ngilalele bazalwane kube kusho nje sengenze kakhulu ngifuna ukuthi ngisekhona nga-2 entambama bazalwane. Kusicelo ke bazalwane ngithunywe ikomiti ukuthi simane sicele lokho ukuthi ngalokuthi sinalo 2 hours simane sisheshe sifike sitokhona kucala ngalo exactly. Sibabhalisile ke bazalwane kodwa naso uputile sekulazi bokora past sawo sesiyangifaka manje lo tabe asekala ngephandle afuna ukungena bazalwane. Sicela nje simane simbambe lo 2 nesikhulumo sethu sesithembisile ukuthi sitabe sikhona. Bese sekuthi ngelisonto bazalwane lo tabe ilesson yethu noma sifundo sethu za NMI sitabe sikhona sitilungiselele bazalwane ukuthi singenele ngaso enkonzweni yethu. Ngicabanga ukuthi nguleto timemetelo letikhona bekungabe sisekende kasacela ukuthi basiqhubeke basihlabelele sisatocela umfundisi wethu lo khona namuhla asitosinike livi bo siyabonga kakhulu. Ngicela ukubeka lapho uNkulunkulu Musa aphinde futhi anisike sibeke eGalile Jesu Siyabonga ezokudlulisa. Siyabonga Sumalo she akhetha
kanti cha siyabonga bazalwane ngalelinye ilanga itawuba khona imishado lesitayikhumbula ukuthi abantu bashada nangaba bakakholwa bazalwane. Siyabonga bazalwane. Ndawucela sifunze lithi la uNkulunkulu ayingathini Mahubo. Mahubo number 119. Mahubo 119. Sitawufunza khona verse 33 siyokugcina verse 37. Sitawufunda Mahubo 119 si-athangathetha babe utafunza ukuthi asifunzele Mahubo 25 khona utafunza verse 4 na 5 bese ufunza 8 to 10. Sifunzele babe. Ngifundzise Simakadze uhamba ngetimiso takho khona ngiyawuhamba ngato kuze kube sekupheleni. Ngiphe ingcondo yekwati umtsetfo wakho kuze ngiwugcine kahle ngiwulalele ngenhliziyo yami yonke. Ngiholele endleleni yemiyalo yakho ngobe le ndlela iyinjabulo yami. Konzisa inhliziyo yami ekuthobeleni itimiso takho ingalijatiswa yingcebo. 37. Ulathelisa emehlo ami ekubukeni intipho letingenamsebenti. Ngiphe ukuphila ngekwelivi lakho. Psalms 25 verse 4 to 5, 8 to 10. Ngikhombise tindlela takho Simakadze ungifundzise imikhombo yakho. Ngihambise eqinisweni lakho ungifundzise ngobe wena uNkulunkulu wensinziso yami. Lithemba lami likuwe lonke ilanga. Simakadze khumbula umsa wakho nemthando lwakho. Verse 8. Simakadze muhle ulungile ngakho-ke ufundzisa toni indlela lekungiyosibili. To 10. Labathobekile ubaholela kulokulungile, labathobekile ubafundzisa indlela yakhe. Zonke tindlela taSimakadze tibumbene iqiniso kulabo labagcina isivumelwano sakhe kanye nemiyalo yakhe. Babe wethu nomndeni siyakuthoba Jesu Kristu uNkulunkulu wethu esweni lakho. Sikhona babe kuwe uthandazile. Siphinde siyakuthoba ngosuku lwemkholo. Kukhona bakho babe kule livi siyamvumela uNkulunkulu wethu. Sicondzise nomsa wakho kuwe kube lithuma nobukhosi ngayo Jesu Kristu Nkosi yethu. Amen. Siyabonga bazalwane. Ngitawucela ukukhuluma ngesihloko lesithi kuhamba naNkulunkulu kuze kube sekupheleni.
kodwa ukuthi sihambe sikholwe size siyofika ekhaya noma kuNkulunkulu sikholwa. Umbhalo wamaHebheru usikhumbuza ngebazalwane labakholwa bakholwa uNkulunkulu. Bebaphila khona namhlabeni nathi lesifike saphila kuwo bahlangana nedimo letehlukehlukene. Kodwa babambelela ekukholweni kwabo bamkholwa uNkulunkulu. Bancoba netimo lelikhulu. Kungakho ekugcineni bapilwa kwathiwa amachawe enkolo. Lenathi bazalwane namuhla sibhekekile ukuthi ekugcineni kuthiwe abekhona emachawe enkolo evini laseSwatini. Abekhona emachawe enkolo ebandleni loNazaretha. Abekhona emachawe enkolo ebandleni laseMabala. Ubambelele ekukholweni ungayekeli noma ngabe sekuvelani. Umhlabeleli welicilongo uthi ngiyaqinwa esandleni sakhe noma kungathini, hayi ukuthi noma bengathini, ngoba akakhulumi nebantu kuphela. Ukhuluma nesimo ukuthi noma besekungathini ngiyaqinwa esandleni somusa. Leli kholwa leli liyathi ukuthi maye ladleleni kuhle kwenyuka bo, maye ladleleni kuhle kuba netigodzi bo, kodwa lokumcoka ukuthi ngiyamuva ukuthi ungigcinile, ngiyagcinwa nguye. That is why ndavuka nalamuhla ngithi ngiyakholwa kuJesu, ngiyakholwa nguye. Jesu uyinkosi, leli ngigciniwe sandla sakhe. Lana ngabazalwane ngifisa lokuthi sinake indaba yokukholwa kwethu, sikholwe uNkulunkulu lamuhla, umkhonto uNkulunkulu uze ufike kuye. Kungabikho tintfo letikuyekelisa ukukhonda uNkulunkulu endleleni. Davide bekayinkosi, alwatimbi, anetitha letinyenti. Nawuwafunza namahubo uyamuva ukuthi kunetitha latiko ukuthi timbukile. Nakungenteka awe noma alimale tingamhleka, tingahlekisa ngaye. Kwenteka vele kwenteka. Davide wayikhumbula indlela yaNkulunkulu, wabuyela kuNkulunkulu, waqhubeka lana bese kuyindlela la bekaqhubeka khona ngokuthi Nkosi angifuni kuphindze ngigileke, kodwa ngifuna ukuqhubeka ngikukholwe ngize ngifike kuwe. Bekanetitha Davide njengenkosi. Mhlawumbe lelingathi lamhla ngingabuta umbuzo kithi kimi nawe ukuthi lamuhla mina nawe yini titha tethu lesibhekene nazo. Ungabuki umndeni wakho, ungabuki lokwentekako ukuthi kwentekani ekhaya noma kuSport noma kuphi-ke, ungabuki lokho. Wena njengelikholwa kunetitha letibhekana nekukholwa kwakho, letela nje ukuthi wena ungafuni ukuthi utivele kumnanzi kukhonda uNkulunkulu. Nebuthongo nje busitha. Lekungenta ukuthi ungete wativela ukuthi nawuthandaza uNkulunkulu kodwa ugcine uthitele. Nawufunza live la uNkulunkulu kodwa ulive lithini, noma ligcinele iBhayibheli seliwela latukwakho, noma wena sowuwela etukwakho ngenxa yobuthongo. Ubunake futhi ukuthi buvama njalo ukuhlasela nawufunza live. Buvama njalo ukuhlasela nawusemthandazeni nasekusikhathi nje sekuthi sekuyathandazwa ngenyalo laphaya bese ndaqala nadamula kuyahlatshelelwa ukunake nje ukuthi nasi lesitha lesikwa nekukholwa kwami uNkulunkulu endleleni asifuni ngive kahle lokumnanzi ngoba nangakube singeseva lana uthi Davide ngifunzise
takho khona ngite kuva kumnanzi bekuhamba nawe. Umnanzi kuhamba nenkosi bazalwane. Kodwa kunetitha letimelela emakholwa letingafuni ukuthi emakholwa kaNkulunkulu afike ezulwini. Letitha leti bazalwane tifaka ekhathi lokwenteka ngekhathi empilweni yomuntu. Lekunjenge kuzindla ukuthi ngizindla ngani. Ngicabanga ini. Kulapho bese ndawuvakala sengikhuluma ngoba inkosi Jesu isho njalo. Ithi lokungcolisa umuntu akusiko kudlela isiyeni lesingcolile. Kodwa ngiko konke lokuqhamuka ngekhathi kuye. Mhlawumbe engakafiki lapho bazalwane, ngicela sinake indzaba nje ukuthi likholwa leliphokophelele ekhaya ezulwini lelifuna kuyofika likholwa kuze kube sekuphelele lihamba. Likholwa lekumele ukuthi ngaso sonke isikhathi licele ukufundiswa uNkulunkulu indlela yakhe. Ngifundise Nkosi indlela yakhe. Noma ngabe ngisebuhlungwini ngifundise Nkosi. Noma sengijabule kakhulu ngifundise Nkosi. Nkosi ngifuna ukwazi wena. Noma sengishiwe ihloko Nkosi ngifuna ukukhonjiswa kuwe indlela yokukhonda khona lapho uhlungwini ukuthi uNkulunkulu nase ngivele kulesimo ngikukhonda njani mina ngihamba njani ngivuma njani kulabanye abantu babe bangathi ukuthi ngisebuhlungwini. Uthi ngalelinye ilanga lomnye make bekakhuluma nje make mfundisi wami walekhaya kadzeni. Uthi makhelwane wakhe wakubo lekhaya kubo kawo. Uthi nangabe kunesimo lesikhona kulomake bawubona ngalokuhamba kwakhe ukuthi kunesimo ke lamuhla lesikhona. Noma soyambingelela kunesimo lesichaza ukuthi uyathi into athi hambi kahle. Mhlambe na yebo wakhona ngeke kube uyebo makhelwane noma ingiyebo kodlamini kutaba uyebo. Uyahamba yadlathula leli ulwa nesimo lesibuhlungu kuye. Akakholwa yini uyakholwa kodwa lesitha lesi sifuna kumvimbela ukuthi angabi nenjabulo yokukhonda kuNkulunkulu. Angathi vele bumnanzi bekuhamba nenkosi bese sahlabelela abazalwane endivile Nkosi. Uthi lomhlabeleli nabo kumnanzi bekwatana naye nenjabulo yokuba ngowakhe. Ngoba lokwenta lokho kwakuthi likholwa liphelele. Lana uthi Davide lifundzise uNkulunkulu indlela yakho. Ngikhombise imikhombo yakho. Khona mntawuhamba eqinisweni lakho. Ngoba lokho mgcoka abazalwane sinyemakholwa kumele silati liqiniso laNkulunkulu. Likholwa kumele lilati liqiniso ngaNkulunkulu walo. Lilati liqiniso ngenkolo yalo. Inkolo yakho ungayibuta gogo wakho. Inkolo yakho ungayibuti nakumfundisi wakho. Ngoba kusho ukuthi na ungayibuta kumfundisi kukhona tinto longatingeneli letifundiswako ebandleni. Awati kahle kahle wena uwakhona kodwa ngokuba busy awati ukuthi kahle kahle umgomo noma umhambo welibandla lakho uthini. Mathi uNkulunkulu umathi kuwedwana. Umathi ujabulile umathi ungakajabuli. Ngani ixoxela ngalelinye ilanga noma akusini bazalwane. Ngalomunye gogo. Lo gogo lona uqhamuka abantu lakhaya bahambela imithi. Nabahambela thina ngalolimi lwalabandleni sithi khambela imithi akithi. Lokuhamba bangena bashumayela thina sithi khambela imithi. Nabafika ekhaya kalogogo baphethe amabhayibheli kuyabonakala ukuthi vele baphethe amabhayibheli bade ukushumayela. Bacele ukuthandaza nagogo after sebamvusele. Gogo abatshele ukuthi bangadihluphike ngalapho. Ngoba naye unalo libandla lakhe. Labazalwane babe naloko ukuthi gogo lokumgcoka asiketeli
ngelendzaba yelibandla thina nje sishumayela live la uNkulunkulu nokuvuselela nje usale uvuselelekile athi gogo cha bantu bami mina ngiyakholwa ngoba nginelibandla lapho agcineke nomunye sabuthi athi lelibandla lakho gogo likholwani lelo kungakwenda ukuthi lamhla singede sashumayela kuwe live la uNkulunkulu athi gogo libandla lami likholwa lengikholwa ngikho aphinde athi lona yini lona likholwa ngokani wena athi mina ngikholwa lokukholwa libandla lakho uyabona ukuthi gogo akafuni ukuphumela ebaleni wathi ukuthi ebandleni lakhe akungeni nomunye umuntu la ngibo kuphela lengulenzile bazalwane ukuthi manje uNkulunkulu namzukwana kufika timo noma besekuthiwa kufika yipi ikolo manje uNkulunkulu akakufundzise indlela takhe khona lapho noma sewusekuhambeni awusekho eveni lakini akufundzise uNkulunkulu ukuthi Nkosi lana ngiphuma kanjani lana Nkosi ngikukhonda njani asifundzise uNkulunkulu nangalesimo lesibuso lamuhla simati uNkulunkulu simati kangcono ungabi excuse nje bazalwane kumakholwa ukuthi mina Nkosi kwaba neperiod ngangakhona nekuthandaza ngenxa yeCovid iCovid yayisihlasele Nkosi kwase kuba nale gap uyayibona nje le gap Nkosi bazalwane uNkulunkulu simkhonda onke malanga akunenzaba ukuthi sihlangana nani empilweni akunenzaba ukuthi ubonani empilweni akunenzaba ukuthi siachievane empilweni kwethu kodwa simkhonda kunjalo uNkulunkulu wethu simthanze kunjalo uNkulunkulu wethu singayekeli kumkhonda uNkulunkulu ubheke lokho uNkulunkulu kithi bazalwane likholwa lelifuna iqiniso likholwa lelifuna inzalo yaNkulunkulu likholwa lelatiko uthi ke lombhali nakahlabelela uthi wena uNkulunkulu uNkulunkulu wensinziso yakho likholwa lelatiko ukuthi uNkulunkulu ungumsinzisi ngoba labanye abantu bazalwane sikholwa nabo nje abantu ukuthi basinzisiwe yini noma cha uNkulunkulu ungumsinzisi bazalwane wethu thina into ngize ngithi lamuhla ngiyakholwa ngimile phambi kwenu ngiphendvukile etonweni lebe ngihamba ngato itolo angithi bazalwane ngeva indzaba ukuthi nawungakathethelelwa tono awuyi ezulwini awuyi ekuphileni lokuphakathi uya ekubhujisweni lokuphakathi selekholwa leli njengaDavide uthi uNkulunkulu wensinziso yami likholwa lelimatiko ukuthi uNkulunkulu ungumsinzisi ayi ukuthi sathi umfundisi bazalwane ukahle kwathi umfundisi bazalwane ukahle kwathi umfundisi wakho kangcono but lokumele ukuthi ukwati kangcono mati kangcono uNkulunkulu ukuthi ungumsinzisi empilweni yakho noma sekuthiwa akekho umfundisi yathi ukuthi wena umsinzisi wakho nguNkulunkulu wensinziso yakho ayi ukuthi libandla lakho futhi lensinziso yakho ngoba kunetimo mhlawumbe letiyakuvelela ungabikhona ebandleni lakho leli lolathimo ube senza weni la kubita khona ngokuthi wathi noma uhlanganyela wathi ukuthi kodwa ukuthi uNkulunkulu wensinziso haleluya ngisacabanga abazalwane asathi Davide ngifundzise Jehova ngikhombise simakazi yenda inhlitiyo yami Nkosi ihlose into yinye yesabeni ibito lakho yenda konke kwami uNkulunkulu kwathi wena wedwa kuvuke umhlabeleli bazalwane lothi ngikhokhele oJehova ngingumhambi ngoba lo wathiko ukuthi uyahamba bazalwane usihambi lamhlabeni uhlala njalo afuna ukuqanziswa uNkulunkulu uhlala njalo afuna ukuthi Nkosi ngene njani lamuhla Nkosi ngifundzise indlela yakho haleluya
nasekukhaleni Inkosi mfundisi, nasekwesweleni Inkosi mfundisi. Alingise uMapostle Paul athi ngiyakwati ukwenta konke ngifundiseke unetiseka ngako konke nangekwesutha ngifundisekile ukuthi ngimkhonde uNkulunkulu nasekulambeni ngifundisekile ukuthi ngimkhonde uNkulunkulu. Ngoba uyathi Paul ukuthi tonke letinto leti tingede tangenda ukuthi ngifike kuNkulunkulu nanganaka bona nanganaka nje ukuthi ngilambile nanganaka ukuthi ngeswela ngihamba lete nanganaka ukuthi nginako konke ungangenda ukuthi ngingambone uNkulunkulu. Kungako akhuluma lamagama uthi nginetiseka kuko konke uyeva ukuthi le ndondlo lena yindondlo yelikholwa lelikhulile ukuthi kungaba khona konke kodwa Jesu uyinkosi ngiyamthanda uNkulunkulu. Ngingaswela konke kodwa Jesu uyinkosi ngiyamthanda uNkulunkulu. Nkosi ngifundise indlela yakho, ngifundise uhamba eqinisweni lakho. Nkosi ngatise uhamba nawe ekuphileni kwami konke uze ufike ekhaya. Singahambi sodwa bazalwane. Nene ufike ezulwini uhamba wedwa ungakafunzi uNkulunkulu. Kude la singafika khona ukuthi uNkulunkulu siyamathi bazalwane. Bafunzi bakhe ngalelinye ilanga bamathi bahlala naye onke malanga. Balala khona Jesu. Badla kudla la kudla koJesu. Kodwa balalele ekhathelwandle ngokuthi bathini. Nakasukuma Jesu kubo. Nakasukuma agcwele ukhosi. Ngembili kwesikepe. Lwandle luyaluka umoya uhusha kakhulu. Wathi Jesu thula. Lwandle lwathula. Lwathula nomoya kathini. Balalele ukuthi bathini labo labamatiko. Bambonile ondla bantu labangu 5,000. Kodwa beve ngokuthi namhlabathini bathi kanti lona umama ngoba umoya nelwandle uyamlalela kanti ubani lo bazalwane uNkulunkulu wethu lesihamba naye imihla ngemihla asifike la khona sifunza khona ngentendo yakhe letimangalisako kithi futhi kanti nangosuma kanti nangosuma noma uyathatha ukusithola bekunoluhlobo lelilala lungakadli lulale ludle inqwanga nangabe beyikhona kodwa namhla ngilala ngidlile kanti wena ngosuma kanti wena ngosuma. uNkulunkulu wethu bazalwane uNkulunkulu wethu lekumele ukuthi simangale ngayo sifunze kuye indlela takhe tiphakeme. Kungakho atawuthi nemicabango yami iphakeme kakhulu kunemicabango yenu. Iphakeme vele bazalwane. Ngangama kuba iphakeme ngoba kude nalomatiko kuphila kwakhe namuhla ukuthi umuntu awuphethe njani. Kwathiwa nguyena. Thina lokumele sikwene bazalwane ukuthi Nkosi mfundise khamba nawe. Wena lo wathi nekuphetha ngokuphila kwami. Wena lophethe impilo yami ngifunzise kwathi wena kangcono emalangeni onke okuphila kwami. Kuze ngokuthi ngiyojabula ngoba uNkulunkulu kuyajatshulwa bazalwane. Kuyajatshulwa ekhondeni inkosi. Kuyajatshulwa bazalwane noma unako noma ude. Kujatshulwe bazalwane. Hey. Noma ekhaya akhona umfana noma kude. Kodwa ekukhondeni inkosi kwentiwe njani bazalwane? Kujatshulwe. Leti indlela kaNkulunkulu bazalwane lasibekele tona lekumele kwakusisithi langadelele. Leti indlela leti ke bazalwane lemikhonzo yaNkulunkulu lena isebungcweleni. Ayikho kulenye indlela. Ayikho kwetinye indzawo. Indlela kaNkulunkulu noma ingaba yinye noma ingaba tinyenti. Indlela kaNkulunkulu tihamba ebungcweleni onke emalanga.
ngekhathi. Live la uNkulunkulu Jesu ufundzise indlela takhe na ufundza kuMateyu kusukela ku chapter 5 uye ugcina na chapter 15. Na ufundza lapho Jesu ukhuluma ngetindlela tebungcwele ngokuthi likholwa kumele lihambe njani. Uqala ngendzaba yenshumayelo yasendzabeni. Uqala kufundisa, uqala ukukhuluma ngemikhonjo yaNkulunkulu. Babusisile labalambile bomela kulo ngoba bayawusuthiswa. Indlela yaNkulunkulu lena bazalwane ulangatelela uNkulunkulu. Babusisiwe labamnene ngenhlitiyo ngoba bayawuhawukela. Indlela yaNkulunkulu lena yokuba mnene bazalwane. Babusisiwe labahawukelako labalamlako ngoba bayawuthiwa bantwana baNkulunkulu. Indlela yaNkulunkulu ulamula. Wena njengemkholwa uyimpendulo emndenini wakini. La khona utelwe khona kunetiphithiphithi ungathi impilo ayiyi embili. Wena nase ukholwa ukukhanya nangempilo yakho nangokuphumelela kwakho uyimpendulo kulekhaya. Ngubona nomlabo. Bakubuza ukuthi kwenye kanjani. Cha abantwana babenu angiyakanzanga nguJesu lengathi nikela kubo. Awukanye abamhlawula lingana lababeleta bayakhona. Mina ngithi nikela Jesu kwase kuguduka konke. Indlela yaNkulunkulu nakathi babusisiwe labahlabekile ngenhlitiyo ngoba bayokubona uNkulunkulu. Indlela yaNkulunkulu lebazana ngifundise Nkosi. Kude lenye lesingayibheka bazalwane. Kude lenye lesingayibheka. Ngithi kusukela kulo chapter 5 kuye ku 15 verse kusukela ku verse 16 to 19 lapho Jesu ukhuluma ke ngetipho letiqhamuka ngekhathi leti disturba umuntu lohamba ayezulwini lata ufika ahlale khona naNkulunkulu. Kulapho ukhuluma khona athi akusiko ukudlela noma kunathele ngomshini lengcolile. Kodwa lokungcolisa umuntu. Angithi solo indlela kaJesu leti bazalwane. Ngilokhu lokuqhamuka ngekhathi kuye. Lokuleta ukukhuluma. Lekuvela kuye umoya. Ngakhona ukubongela nabani nababulali. Athi nebuphilo nebugwayi ungadibani nebuhawukela konke nebuvila uvila phela nje kwenta into taNkulunkulu into letingakusita empilweni nekucala emanga. Solo Jesu yakhuluma bazalwane ukhuluma indlela ukhuluma imikhonvo yokuya ezulwini uyenele manga bazalwane. Uthi konke lokuvela ngekhathi empilweni yomuntu kumngcolise umuntu kumdisturb umuntu kumhube umuntu. Sibitelwe thina ekhaya bazalwane sikhonde inkosi size sifike ekhaya. uNkulunkulu akasisizi singabanjwa ngaletinto leti bazalwane. Leti ndlela taNkulunkulu bazalwane atigcini ngale ku Old Testament kuphela. Tiyawela njengoba sengikhulumile ukuthi inkosi Jesu ithini. Kunale nguthandzako lihubo laMoses. Ngicela usifundele babe cishe ngathi kuMoses bazalwane. Deuteronomy sahluko 32 verse 4. Yena ulibhala imisebenti yakhe iphelele. Yebo netindlela takhe tonke tilungile. uNkulunkulu lowethembekile ongakwenti lokubi uqotho akakhethi muntu. Haleluya. Moses kena uveta ukuthi uNkulunkulu
lidwala imisebenzi yakhe iphelele yebo netindlela takhe tonke tilungile ngaleyo indlela thina njengemakholwa konke lokufundziswa uNkulunkulu kuwe kulungile noma mhlawumbe uqhamuka ngendlela lebuhlungu kodwa kunjani bazalwane kulungile ukhuluma Moses lana uyahlabelela phambi kwaNkulunkulu ubone uNkulunkulu Moses alusa Israyeli uthi Moses indlela yakho uNkulunkulu tilungile ngoba Moses nakakhumbula ukhumbula kahle ukuthi uNkulunkulu ngikubonile eGibhithe wenda thinto uguqule indlubu yaba inyoka yadla tindlubu tetangoma taseGibhithe uNkulunkulu ngikubonile ngayo leyo ndvuku wathi angiphakamise elwandle lwehlukana tindlela taNkulunkulu noma tingakufaka elwandle tinjani bazalwane tilungile noma tingakukhomba tithi ngcanca intsaba nakushinto yena tindlela takhe tinjani bazalwane noma setikuyisa ehlane la khona kude khona ngishemanti elwathuli kodwa tindlela takhe tinjani bazalwane ukhuluma umuntu lo wathi uthi tindlela takho uNkulunkulu tilungile tonke futhi bandla la uNkulunkulu sibitelo khanje ukuhamba kulendlela singakhono angiyathi yakho indlela ukuthi itakuhambisa kuphi angiyathi futhi ukuthi itakuqanjisa tindzaba letinjani angiyathi ukuthi itakwetisa ematubulo la kanjani namangaki angitati netigodzi lokutati hamba nawe unetakho nami nginetakho kodwa lokumcoka kokuthi sihamba kule ndlela asijiki bazalwane siyawuze sifike ekhaya siyawuze sifike semukelwe nathi kuthiwe wende kahle ngcindezi wende kahle ngcindezi awukaphathamiseki noma letinto betikhona tikwezama awuvumanga usho njalo Davide uthi ungavumi inkosi uthi tithatha tinhle awuvumanga kwakusubhabhalale ubanjwe kuletinto tikubambe awuvumanga wathi noma kukhona Nkosi kodwa ngiyaqhubeka noma kwenteka Nkosi kodwa ngiyaqhubeka noma lokuhle kuvame endleleni Nkosi kodwa ngiyaqhubeka noma lokubi kuvame endleleni kodwa Nkosi ndawenda njani ngiyaqhubeka uNkulunkulu wethu bandla ufuna sihambe naye size sifike kuye inkosi isibusise amen hamba naNkulunkulu uze kube sekuphelele ngikhokhele oh Jehova
uthi Jesu kula kuchamuka khona lengekhathi letinto letilwa nalomuntu lohamba endleleni yankulunkulu dimende ngokuthi angeke akhona dimende ngokuthi wena bani ne-pride wena bani nenkani wena bani nemanga wena cabamisa wena hleba letinto letitawuvimbela lo muntu Jesu sibhekile bazalwane ukuthi thina sonke size sifike kuye maye ngiyamthanda Jesu bazalwane uyasithanda uyasinakekela kungakho athi akafuni namunye ukuthi abuye kodwa ufuna thina sonke ukuthi sifinyelele ezinzisweni sifike ekhaya empeleni bazalwane inhloso yaNkulunkulu ube kuya ngayo inhloso yakhe ukuthi thina sonke siye ekhaya ngifunzile evikini eliphelile lathi khona Jesu nakabuya alanza ibandla atowuhlulela uthi labo labangakenti kahle batawuya ekubhujisweni esihogweni la kulungiselelwe khona sathane netingelosi takhe empeleni akusiyo indzawo lelungiselelwe umuntu la akusiyo indzawo yethu uthi uNkulunkulu yalungiselelwa sathane netingelosi takhe labazelela uNkulunkulu siyayathi leyo ndzawo baba ne-pride base bayavuka ingelosi tacabanga ukuthi sangatihola lusifa njengaNkulunkulu kanti sethi lahlekelwa kuphila lomphakathi uNkulunkulu akasisinde bandla inkosi inbusise bandla laNkulunkulu amen ndawucela sithandazeni thina sonke bazalwane sonke sithandaze uNkulunkulu egcineni ndawucela makenzi manzi asibongele asivalele lifa asibongele siyabonga babe wethu nosezweni sibonga nina Phakamisa ibandla lakho